eholeni yesikolo ayiholwa lenkulu lengaka kwashumayela umfana ngamhlonipha mina nakaphatha ivangeli ngiyamsalutha umfana ngathi aphatha ivangeli mfana ngiyabhebhela nje ngiphakamisa isandla sami Nkosi lihamba kahle laliphethe umlomo ongaka ngitalwa ngumfana ke Nkosini malibonge igama lengo ngana 24 years ngaphenduka Inkosi ayibe nani wafunza nje izwi lomfana just izwi baseFesu isahluko 2 wafunza verse 1 up to 6 alinawakhuluma onke kodwa ngidakhuluma ngalawa lamabili le abilala ngehla lethi uniphilisile nani ebekade nifile ngesiphamboko nangendlela yalomubi omkhatho sasebenza abantu bokungalaleli malibonge igama lenko uniphilisile nani ebekade nifile ngeziphamboko Jesus nangezono zenu ebekade nihamba kuzo ngokwendlela ya omkhathi Jesus omoya usasebenza kubantwana bokungalaleli wasawusi lo mfana uSathane usebata kumuntu ongalaleli Jesus akamsebenzisa umuntu onendlebe uSathane uyasebenzisa umuntu longalaleli ayikhuluma lo mfana lendzaba yaseyahlala lento kwamasuku khona into lehedlako phakathi kwami ukuthi abadala lemphile nabo bangikholisa nebantu besigodi bahlupheke kangaka ngami nje isizathu angilaleli Jesus hayi ngoba bangangikhuthi bangangeluleki isizathu angilaleli makabonge uNkulunkulu yangena lento sasihleke eBackcity lapha eholeni sijakiwe sonke sigqoke amajazi nangaya okuthiwa amajazi mozo amakhulu sihlela eBackcity kwakungumzala ngasemnyango kungimi number 2 sokule line lebheka le makabonge uNkulunkulu ngicela kwethula ubufakazi ngafishana washumayela wacetha lo mfo wabithi altar call akho sukumako uSathane angithothobisile angibambile kungikhonka ilive kahle nyalo nasengifuza iBhayibheli uSathane yababopha abantu wangibamba uSathane ngabathi wangibamba uSathane sengena emakhanda wangibamba uSathane Bale ngifuna ukutshela nami uNkulunkulu uyatendela into yakhe ukuthi ngasukuma kanjani lapha emnyango emuva ngathi khaza sengisukumile ngihamba mina ngathi ngisiyasukuma ngedlula kumzala ngathi ngiyahamba wabamba le jazi lami la nakalibamba le jazi azobamba kulomlende lophuma sokuyadosa ngeva nje ukuthi incuthu kancane so umzali uyangibamba ngahamba ngayoguqa la phambili ubafundisi ngamukela ivangeli lingasilo lebantu namhla angihambi nebantu ngisanda ukutshela kahle ngamukela ivangeli engalikopanga umuntu lele ngihamba ngalo angikopanga umuntu akulamukela le group amen igcwele ihola pam but wasenziswa mina that night one mina ngedwa ngabonga igama leNkosi nasenziswa sakha sayiphelile inkonzo sihamba siyakhaya ngihamba ngiyenza tathi tigenge bangani bami udlalele ngalomfuzi sithi akwanje uqaba ukuthi ungakholwa wena Jesus yini into ongayenza wena sithi akwanje ngathula sengathi angiva lutho malibonge igama leNkosi izwi likaNkulunkulu la penetrate Jesus la penetrate la konza ngqo esithweni yami la kuduta khathi etshwaleni nasesangweni la kuduka khathi ebugwadeni bami emkhatheni yami lafikela ngibamba hallelujah ngangijumsile that night nendomadana ngiyenayo ekhaya nendomadana futhi ngangithembisa ndayithatha yabazalwane mina ngamukela ivangeli ngafanele Jesus angikhonanga kulala nalo ndomadana lokubusuku mina asume from that day azange ngaphinze ngahlangana namuntu asifana ngingatshelwanga ngumuntu haleluya inkosi yezulu yabale livesi lelithi izwi
likaNkulunkulu libukhali kunenkemba lesikahle umntwana kwendeka la kimi lashaya yonke lemkanje ayaphela ingane uyaphela thwe Amen. umuntu la yafa nya uyadlala wena usomkela ivangeli usho umfanekiso walo ngavuka ngifika ngabatshela ebusuku ngabavusa ngisizisiwe ngicela ningamthathi ningasamthathi lona bengimfati ngizathi awulungisa ukuthi ngizobatanga naye Jesus. wathi andiyahlala ukholwa kukwenta ungathatha umfati ngathi mani kancane angathi ungangifundiswe yini ngoba kude bekemtshele lokho kusuka kwendekani ungangibudi angathi asengithi umntwana bantu hambe ekhaya ndawudala ekhaya lokuthatha khona hambe ekhaya ngizathi akulungisela ngiyeda lokuthatha uhambe uyoba ngumngane Ramatana lo wakhuluma nje igama lobali uyangibona mina ngisesemusha mina ngadi anginankinga nomuntu osafelwe ingadi akunayimela lento yakho ngoba sekahle siphiwe ngisiphiwe igama lakhe kahle siphiwe kahle ngifuna ukuthatha ukuthi hlokana nami ngathi ngiyambelethelela wathi hlukana ngathi ngiyebo ngoba sogalile na sohambile lo ase ngisenkosi uyabona uNkulunkulu ngaba sakufuna uthanyela yonke into awuthanyela wena awuthanyelela nje uNkulunkulu kwesisa ngilaleleni ke abantu abakethu sengawushumayela ngicela ngiphathe amaBhayibheli lo membi kwenu oshumayela akacabangi konke akabuki konke Amen. Niyangibona Hallelujah. angilaleli yonke into mina Amen. niyangibona kahle bazalwane angikhulumi konke angathi nzaba mina lithi nento okutekwa makabonga uNkulunkulu angiphathi konke futhi angihambi etindzaweni tonke Jesus. uyangibona kahle futhi angaphathi konke sengantshela ngashumayela ngihamba nomkhathazi abantu angiphila nabo ngisho nabafundisi uqobo unenhlanhla lo malibonge igama lenkosi ngisho abafundisi uqobo abasozeli kimi ngoba bafundisi balesikhathi banemikhuba betha yonke into ngihamba nomkhathazi sebangitshelile kwabona ivangeli lakho lilikhuni Ngisike mina ivangeli lisiko labo bonke. Amen. Ivangeli labakhethiwe. Kusonsa ngeke kukusite ngalutho. Uthi ngivangeli. Amen. Amen. Vula amaBhayibheli wena bamba iBhayibheli lakho nawe ubamba iBhayibheli lakho nawe ubamba iBhayibheli lakho ngifuna ukuhlanganisa le tinto masinyane nawe ubamba iBhayibheli lakho. Malibonge igama lenkosi. Nisekhona bazalwane. Ngivulele Deuteronomy Exodus wena ngivulele Exodus. Ngivulele Exodus 32. Wena uyangaba kahle. Vula Genesis. Sahluko 2. Bese kusuwena. Uvulisa mboni sahluko 3. Bese wena ufuna kuyifinyana nifunze masinyana. Tawuqala lo alanzele lo ute wena. Ufuna kuyifinyana le. Ngiyangibonga. Wena ke ngivulele izaga 20. Ufunze verse number 27. Now phetha lesingisi Proverbs. Phela nini sengafunza nini aniyathi letilo le. Funza. Now funza ama chapters like 2 way. 32 and 33. 32 verse 32 to 33. Bese uyaqhubeka futhi ufunza 33 verse number 17. Wena unike Genesis. Angithi. Sahluko 2 funza 19. Ngiyabonga. We have 20. Unike le verse
Isabel. Udabuka verse number 5. When I 27. Fonza. Exodus chapter 32, verse 32. But now, please forgive their sin. But if not, then blot me out of the book you have written. Verse 33. The Lord replied to Moses, whoever has sinned against me, I will blot out of my book. Genesis 2, verse 19. Ngakho-ke, uNkulunkulu simakade wavumba nemhlabathi tonke tilwane tesiganga netinyoni letindiza emoyeni. Watiletha kumuntu ukuthi abone ukuthi utethe njani. Lawo mabito latetha uwona tabitwa ngawo. Ngakho-ke, umuntu watetha emabito tonke tifuyo netinyoni letindiza emoyeni nazo tonke tilwane tesiganga. Kepha Adamu akamtholanga umsiti labelungele yena. Sembulo 3, verse number 5. Lowo loncobako uyakwembathiswa tingubo letimhlophe. Nelibito lakhe ngingeke ngilesule encwadzini yekuphila. Ngiyamfakazela embi kwababe nasembi kwetingelosi takhe kuthi wami. Umoya wemuntu usibani sasimakade uphenyisisa konke ngisho nalokujulile kumuntu. Baba wethu izwi lakho liphilile. Izwi lakho Baba linamandla. Izwi lakho Baba livusa umphefumulo. Ngaphandle kwezwi umuntu akanakuphila. Baba wethu namandla onke nasive sakho sengimiphambi kwaso. Wathi ngamunye lokhona emkhathini wakho ukuthi impilo yakhe iminjani nawe. Side Nkosi nami ngingakhulumi inhlakanipho yami kodwa ngikhulume izwi lakho lona lodwa nje kuphela. Amen. Lapho kukhona umsindisi wethu yena owasifela. lapho malibonge igama lenkosi. Namhla ngicela ukukhuluma ngelibito lakho. Ngicela ukutshela ngebito lakho. Kulobusuku banamhla indzaba lekhuluma ngayo ngeligama lakho. Uyangiva kahle? Amen. Ungiva kahle? Ngikhuluma ngelibito lakho. Nakabonge uNkulunkulu. Endalweni yonke uNkulunkulu nakadala umuntu ku-26
chapter 1 kuGenesis uthi uMakathi asente abantu ngomfanekiso wethu basibuthi. Sebana kahle. Umuntu wabunjwa wafana naNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu lithi asamdalile umuntu makabonge uNkulunkulu. Asambekile esimini ze-Eden. uNkulunkulu wabisatilwane embiwakhe wasukhuluma leligama lelithi letelwana nasithi letha la Adam. Akatethe bese kuthi nakatethe ngalamabito lakade bita ngawo letelwana kube libito lato. Kube libito lato. Ngeke inja uyibite ngalenye indlela. Amen. uNkulunkulu akuthalani kwakhe umuntu umnika into lengapheli ngoba uNkulunkulu unento lengapheli. Amen. Nive kahle. Umnika into lengapheli ukwetha. Amen. Oh yes. Umuntu angazakwethe libito alingamuki. Jesus. Ngiyamiva ngathi. Lelanga uyihlo nenyoka ekubeleka athiwe ngumbani. uNkulunkulu wathatha leligama waliloba encwadini yokuphila. Emhlabeni kunabani? Wathiwe libito kwathiwa ngubani? Wathatha uNkulunkulu lelibito lakho walibhala encwadini yokuphila. Ngive kahle. Ngive kahle. Ngoba umuntu waphiwa kwenda njani? Waphiwa kwenda njani? Hayi labantu laba ngikhuluma nabo ngathi beva buhlungu. La ngihamba nami usanokungesaba, usanokungesaba. Ningangesaba. Waphiwa kwenda njani umuntu? Wetha. Umntwana nakatalwa ethwalito usuka umntwana angena kungcola. Manibonga igama lenkosi. Engenasila wathatha legama lakhe lomntwana uNkulunkulu waliloba encwadini yokuphila. Kunabani emhlabeni? Waletha uNkulunkulu wathatha lelo langa walibhala lekuye. Unginake kahle. Ngifuna ukukhuluma ngelipito lakho ukuthi usebenza njani ngaphasi kwalo. Yangiva kahle. Usebenza uphila njani kuleli pito lakho. Nento lofuna inake ngaleli pito lakho. uMoses uNkulunkulu emhlabeni. Abantwana bakaIsrayeli basele entasi. Malibonga igama lenkosi. Ekamu. Asena uNkulunkulu uMoses emhlabeni. Abantwana bakaIsrayeli baqala akhela sithole ngoba uMoses engekho. Yangibani kahle. Nabaseta boMoses bana Joshua. Uthi Moses hayibo lo mshindo ngathi awusiyo wempi awusiyo kujabula akusona ukuthi abantu bakhala nokuba ngathi nje umshindo wokuhlabelela lo ukuthi bahlabe naka befika lapha eKamu bakhanza abantwana bakaIsrayeli bakhonda isithombe. Nangibani kahle. Bakhona ini? Sithombe. Uma bofundzela ngetulu. Ndomatana. Live lenkosi nje lithi uMoses wajika wabela uNkulunkulu waseNkulunkulu. Labantu bonile lapha. Sebatakhele boNkulunkulu. Ngakho ke ukhona lophethele isifati. Ngifuzele kahle. Ngakho ke ngicela lokho ukuthi ubathethelele. Uma ungabathetheli isula ligama lami encwadini yakho. Yena njani? Khuluma bazalwane, yena njani? Sula libito lami encwadini yakho. Uma nje uNkulunkulu ungabathetheleli sula libito lami encwadini yakho. Loyibhalile. Awusoze Moses wathi kahle ukuthi libito lakhe lisencwadini yaNkulunkulu la ilobile. Ngicela ufunze mina lapha. Verse 32. Kodwa ngiyakucela umane ubathethelele. Nangabe awubathethelele kungcono mane usule
libito lami encwadzini yakho loyibhalile. Kungcono usule libito lami encwadzini yakho loyibhalile. Funda verse number 33. Smakathe waphendula wathi, Makathe ke manje kuphozela Moses uthi lalela la uthi ngulowo lowonile kimi lenyakwe. Benza futhi ufunde kahle. Ngulowo lowonile kimi Ya. lengiyakwesula libito lakhe. Umuntu ligama lakhe lisencwadzini yokuphila mhla ifika kodwa umuntu nakona uNkulunkulu ususa ngale encwadzini yokuphila alesule. Ngiyakuva Moses uthi angisule igama lakho kodwa lalela mina ngesula ligama lemuntu lowonako ngilisule ngala ngiliyise ngala makabonge uNkulunkulu igama lakho zobuhlethi ulisebenzisa kuphi uphila njani kilo njengoba uyakhonza uyamthanda uNkulunkulu igama lakho linjani aphi kwaNkulunkulu nempilo yakho. uNkulunkulu usebenza ngempilo lakho akanenzaba nobufakazi bakho akanenzaba nokushumayela njengoba ngishumayela akanenzaba nokuthi kwenta ini la ngaphansi kwale mpilo lakho kukhona ini. Baningi bantu labangeke bambone uNkulunkulu ngoba libito labo lingcolile. Ngamba kahle libito lakho sisi ngicela ulisebenzele lihlobise lelibito lakho la ngaphansi. Yebo sisi lalela la ngidokutekela njengoba ungitshela ukuthi angilisule libito lakho yini lengeke ngiyende leyo sibona kahle na kodwa lo wonako ngiyena libito lakho lengilenda njani ngisula. Jesus. Amen. Okuthi wonke umuntu nakakhona emhlabeni incwadi yakhe igama lakhe lalokujwale liphuma mhla endemanyala liphume esihlalweni sikaNkulunkulu liyefeni kwaphakade. Awufunze number 17 ku-33 33 verse 17. And the Lord said to Moses, I will do everything you have asked, because I am pleased with you and I know you by because I am pleased with you and I know you. Ulikathela lelivesi ngoba likhona lelishoko legama I know you. and I know you by name. Exactly lele bengufuna. I know you Moses by name. Ngiyakwazi Moses negama lakho. Hallelujah. Ngiyakwazi Moses ngikwati ngale libito lakho limile lihle emehlweni ami nangibuka ngidawenda konke Moses ngomtshela kona ngidawenda konke Moses ngokushoko ngidakwenda isizathu yini ngikwati ngegama lakho. Hallelujah. Lo shukela lo mba kancane lapha ekhaya lokuganga lokhona lapha ekhaya ungcolisa igama lakho. Jesus. uNkulunkulu lelanga bakwethu alibito lakho wena walithatha walibhala lencwadzini yokuphila lophakathi njengoba uganga nje wente lokuganga ulisusile ke uNkulunkulu ngale lafanele uye khona emaphakatheni ulifakele esofeni. Bazalwane nangibani kahle mina kulomhlaba lo ngaleleli bazalwane ngithi angiyena umuntu mina lo nto tonke thina cabanga konke because of my name. Linjani igama lami embi kwaNkulunkulu emhambeni kwami nasekwendeni kwami ngiko ke angiphathi konke ngicabanga konke angendi konke bazalwane ngoba igama ngilona elikhaqela umuntu embusweni. Jesus. Ngilaleleni kahle nangipho kahle
unamsebenzi uNkulunkulu usuwendani ukuhlabelela kulungile kuyamdumisha kodwa usahlabelela lapha sokuhlabelela kwakho nekuthandaza kulungile kuyakwamkela usathandaza ubukele ligama limi njani leligama ngikho ke uNkulunkulu Isaiah akhuluma kahle 59 indlebe yami ayisimadima ukufa nesandla sami sikafikeka kubasenzisi ububi mhlaselisa kuso bami ngingakubuki yini leyenda lokuthi Moses igama lakhe liqhumana noNkulunkulu Futhi 27 Umoya wemuntu usibani sasimakazi uphenyisisa konke ngisho nalokujulile kumuntu umoya wakho la uhamba khona ucomplicate noNkulunkulu uyavenda akuchukwini akusuku noma phela ukhona lo moya nalo la ngekhathi kuwe ucommunicate noNkulunkulu uyangivenda ngibone ke akubuta uNkulunkulu njani ubuke lo moya wakho umuntu wakho wangamoya niyakwathi lokho niyakwathi wakho ngamoya umuntu umoya wena sekwana kahle lokho nguwe bakho bokuxhumanisa naNkulunkulu uphila noNkulunkulu uma wenda kabi lo moya uyabika yonke into yendawo uyabika lo moya wakho lo wenda uNkulunkulu igama lakho lihlala endaweni lekuyiyo lo moya wakho lo wenda uNkulunkulu alikhiphe leligama libeke ngapha ngetinto lo tendako Israel Segunika lonke uthumo Siyakudumisa ufanelwe udumo Segunika lo moya wakho lowethelelako ngaleli bito lakho la uliyisa indzawo letingasilo ulisebenzisa into letingasilo ngalalela awuyena uNkulunkulu loyisa wena kuphusiswe ngaphakathi ngicela ukuchaza kahle la etindlebeni takho akusiye uNkulunkulu lahla umuntu akayose uNkulunkulu amlahla umuntu baqala dokutshela ulahla ngileli bito lakho ukuthi la ulisebenzisa khona ulisebenzisa indzawo engasiyo langamthokothisa uNkulunkulu nalangamjabulisa uNkulunkulu unama ibito lakho Jesus uma wasuka namhla busuku uNkulunkulu athathe wena kulo busuku banamhla ake kutshele leli bito lakho lelingcole ngalendlela ayikho inzaba ukuyale but usesondweni Jesus ayikho inzaba yokufika uNkulunkulu but usesondweni Jesus uyathiwa uyasebenza wena kahle esondweni but libito lakho la
lalelani bazalwane, ibito lakho linesila. Jesus. Libito lakho linesila. Nakambuka uNkulunkulu. Yamuzi silalela la. Ngiyakova wena uthi ngisule. But ake ngikushene Moses. Mina ngicisha igama lemuntu lo wenda sono. Thana mina. Thana ngeke ngingolise lami ligama. Thana mina. Nangabe bengeda kabi ngingadi kusekhama lami nimqoka ngaka from now on mina thukela manje hayi mina. Thana mina. Ngaphinze ibito lami ngiliphathe ngendlela engafanele ngoba ngilo eliqhaqela ngekhasi. Jesus. Why lelibito lakho lisinze ukuthi uNkulunkulu umuntu wathi asisinike ukuthi la kubicabo akwethe uma solo kunjalo wakwetha ke uyihlo nenyoko noma wethu angilolo wakwetha ngoba niyabaqala abantwana balahla lo wafike nje wakupha libito lelo bito uNkulunkulu walithatha wahlonipha lo likhipha cela kokubothe ngakaqhubeke Siteng ngane eni angikhombela ibito lakho ngicela ngikhombela ibito lakho eni khombe ibito lakho sina aleko laleleni bazalwane libito is the spirit. Jesus. Your name is the spirit. Yani bangahle. Igama lakho lingumoya. Isemoyeni. Ungeke umbone bani eni ngeke umbone ubona sithumbo sa eni but not eni. Nani bangahle. Ueni lo ngabonakali lele simbitha ukuthi the inner man. Uyangibakahle nguye-ke lo eni wathi nakakhipha lo wakhipha umoya azange alibhale phansi wakhuluma wathi igama lakho wena lelanga athi aphuma legama labonakala zange labonakala walithatha uNkulunkulu ngoba esebenza kumoya ahamba ngamoya wathi nange umoya ukhuluma nami manje waliloba phasi uyangiva kahle Hallelujah. muntu wesonto uyangiva kahle Jesus. Uyangiva kahle umuntu omthandazi namhla ngokukhulisa ukahla uyakhola usizisiwe bathi ngicela ukutshela into yini usebenza kanjani la ngaphasi kwaleli bito lakho utawusheshisa awuvula incwadi yezakha isahluko 22 ngifuna la ngalesi swati linde lesi swati uphethe zakha manje sefaka vula masinyana usaphenya 22 fonts verse number 1 Uduma ngalokuhle kungcono kunemqebo lomyeni kuhlonipheka kungcono kunekuqeka uyabona uduma ngalokuhle kungcono kunani kunemqebo ukuduma lokuhle yini lesizulu libeka kahle lithi igama lelihle likhethekile kunemcebo lo Jesus. ligama lenjani lelihle likhethekile funza uMshumayeli isahluko 7 Shumayeli isahluko 7. sengifuna ukuyekugcineni funza verse number 1 Libito lelihle. wena ke awume kancane libito lelihle naka libito lakho usilihle yini naka lelibito lakho usilihle yini libito lelihle yes Lingcono kunemakha lamnandi. lingcono kunama perfume
ibito lakho eni. Ngileli ibito lakho eni lafisa uNkulunkulu. Uthi lokunye wathi uthanda Jesu, ulungile na uthanda Jesu, utakwenza ngendlela Jesu lafuna ngayo. Hallelujah. Tsatsela wena mntwana. Nelilanga lekufa lingcono kunele kutalwa. Uma ke lo anelibito lelihle lingcono kunemakha nelilanga lekufa lingcono kunelo. Jesus. Ngicabanga ukuthi angeke usaweba, ngeke useba shukela ekhaya. Angithi Jesus. ngeke useba shukela ekhaya. Awusaganga nileleni mancane antabe nisaganga ngoba makwenu wanethalibito wathatha ngomu lapha. Na ukhanga nje uNkulunkulu uyacisha le na ufa isokho. Nisakanye nami. Nisakanye nami. Nisakanye nami. Ulibuke kahle. Uma bengathatha libito lakho ngilibeke la bese sibuka la ngaphansi. Kukhona lo ngakuthokothisa kilo. Kukhona lo ngakuthokothisa kilo. Bazalwane sakha umtimba kaKristu namhla, sakha amaKristu langeke afanane nezwe. Nokwenda kwawo kungafanani nezwe. Jesus. Bangalilingisi bantu labakholwako. Malibonge igama lenkosi. Kunathino bazalwane lokufanele ukuthi amakholwa athilethe uNkulunkulu avume ngoba ngaphasi kwalelibito labo kunekungcola lokuningi labakwendile. Bathi siyakuphi na? Siyakuphi? Mayi babe sengishomayele kangaka. Jesus. Moses bayekele laba bakhonde sithixo bavumelana lalele la ngikhuluma nawe ke manje bayekele labantu basesondweni lakho bende lamanyala ngivani kahle na bathi wena yakha ibito lakho. Ya Moses anginankinga naloko wena mina nawe sibhobokelene laba labakhonde sithixo laba bagijima bayisithixweni sa noma bathanza kabathanzi ngiyabacisha. Jesus. Isambulo Sambulo 3 verse 5. yes lobyam Lo lonqobako. Lalela lalo lonqaba nathi tindo lethi mahambelako tifuna ukumonisa. Uyanqotshwa bazalwane la. Jesus. Uyanqotshwa bazalwane. Kunesimo lesifika siphambane nawe sifuna ukukhoshisa endleleni. Lalela la. Lo lonqobako ngilosembindi. Ungeke ungitshele ukuthi wena uyanqoba ungalwi. Nangiyekela ligwayi. Shwala. Angidosa 2 weeks. Kubiyeke. But ligwayi langidosa 1 month full. Nangibani kahle. But lokumdosa hayi ukuthi bekulibhema. Ngisho kuphuma la emtimbeni. Nangibani kahle. La emtimbeni. Ngehlaka yami lehle emsebenzini ngisebenza kuwo vele bebangathi usayi kuthi umuntu la ihlongazebe leli ngane la kusiziswa ungazothi bonke abantu bazayibo nemlungu wami lindeni wathi hayi usizisiwe wena ngathi mina ngesikhathi manje sokuphuma letinto ebetha ngakini angibuke ukuthi njani angangithola umthothobela wathi igama lami Isaac how do you feel? Simlano amthishi hameli ngabe ngendlini ngifikele endlini ngihlala ube la itulu la inhloko lapha manje ngathi uphethwe sibe kuyakhathwa la kupha ungababoni bantu behluleka kuphuma entweni ngathi badlala ufuna ube sempini la uba sempini la ushayela ekhaya Jesus. kungathi yakheteka inhloko le ikhala kuphuma tiyephethi yabazalwane ukuyekela kuphuma kwelikhwaye kulikhulu ngendlela eqakile. Jesus. Uyathi kasitwa into yinye
uNkulunkulu la ikhuluma ehlitweni yami wathi ngubani lo ake wafa abulawe ukuthi uyekele igwayi ngasima lapho angizange sengimuva ngaqinisela kwaze kwafika ekupheleni lo 2 weeks to 3 weeks ku 3 weeks kuyakushaya kubuye kukunika ukuphumula sukela ngokushaya kukunika ukuphumula u4th week ukushaya ukhohlwe na ucishe uyakhohlwa usukwendekani uphinde ukuve ukuthi ba makabonge uNkulunkulu ugcine kuphume kuphele sifunze mntanami lelikhaba sesiyemthandazo yena lo walonqobako uyakwembathiswa tingubo letimhlophe umuntu lonqobako uJesu esezulwini njengoba uthi uthanda wena ubukela iqhawe la kuwe umuntu olwa impi yokomoya olwa impi enhle ngaphansi kwempilo lakhe lo lonqobako ngiyakumembathisa kanjalo tingubo letimhlophe usebini phela wena Jesus usebini akusuka malumo wakho la ekuyekele ntono kusuka gogo wakho la Jesus uyangiva kahle ukaba kusomuntu wakhathi inhlanga kulula kushesha yekele kuthakathi ngoba inhlanga kusiwe lo lofuna ukuthakathi utshelwa ngiyo Jesus but lo lonqobako akusayikhomba ngake asiyafike ekugcineni mntanami ngalalela lo lonqoba kokunemfana beka inkinga ekusizisweni kwethu sesesahlulwa ingane yenyama asinjobe bafakaza la angeda ngaphambili asumathotho ofakaza bese sisithina ngoba besisebasha legengelenye lesha lapha asebambona bofakaza baza Nkosi yami siyosila lento yakhe siyosila ke lento yakhe manje apheke phansi afike velela ngaphambili abazalwane ngibe sengiyawa ahluleka ngasengiyamosha malibonke igama lenkosi labanye besathi naka siyasuka umuntu ofakaza bahlaba umnyango bahambe sisale sibe babini ejala kamagama sekuba ngimi simbike lo mfo simnike counseling malibonke igama lenkosi simnike counseling lo mfo ake ngitshele bazalwane kunebantu lababanjwe isono sababamba namhla abafuni ukusidla but siyabaqhilata bathi counseling umuntu osicabako isono ngiyabonga wena ntombatana lokuthi umuntu ubamba etshwala akutshela ukuthi ayena Jesu abenda tshwala lalela la bongakhulumi benkuba kahle bongakhulumi uceba lotshwala uzabahamba ungaphinzi umhlalela kuwo uyangiva kahle ngaphandle nabo bodlala nabo bokhuluma serious ngaphasi kwegama lakho lalela la bokuceba uyangiva kahle incwadi yabaseFesu ikubeke kanjalo sahluko 5 uverse number 11 ithi lokubonakala kokubi lokubi sikuneke ebaleni Jesus ngoba lifunze batoliva kahle lifunze kahle abaseFesu 5 verse number 11 futhi verse number 11 ningahlanganyeli emisebenzini yobumnyama lede kithelo ningahlanganyeli emisebenzini yobumnyama nawakha igama lakho ufuna libe lihle lamkeleke ngalo ungahlanganyeli imisebenzi yobumnyama lede kithelo ngoba awuzuzi lutho lapho futhi ndobatana kunaloko niboyaneka ebaleni kunaloko hamba uthathe ama-packs uhambe eGalatia ufike ukubekela idolo ukuneke ukuthi mina ngiyingwababayo Jesus mina ngisithako bowenza njalo ntombatana boyeneka lento uyayiva kahle na boyeneka lento ungacabanga abanye bebahleka lalela boyeneka lento ukuthi kunanayo indondayi uyangiva kahle niboyineka ebaleni ukuthi wehlulwa yini njengalabo bafihlako angeke basitakale ngoba bayineke lento ukuhoma lapha ethu Jesus iyawubona mhla uyineka lapha iphele lamanti aye lakuhlupako Jesus kubeka verse number 17 verse number 12
Kulihlazo. Laba bantu labafihla yebo khuluma. Kulihlazo lelikhulu ngisho nekukhuluma ngaleto tinto labatenda emasithelweni. Laba njengoba wena wena letinto lemasithelweni njengoba bekakhuluma lo sithathe wethu kuwe kulihlazo. Ebesitshelana ulihlazo ngisho ukukhuluma ngabo letinto tabo labatenda lemasithelweni. Thina sifihle lutho siyaneka. Jesus. Angisho kuwe wena ngwathi nawangwathi kangahlolelwa ngilomnye ndomatana akupraise akulelinye libandla sisethe vuselweni kanje ahlabelele ingoma asitodlana so athi sigijime letha ingoma takathena niyadingile le ngoma le sigijime singakhatha ayidosa ipraise team la ayidosa sihleli la ngabe ngiyabuka lo muntu uthathe lo sigijima kanjani kanti uthi sigijime nje ugijima nemvane sesizwe sakhe yangiva msesingithi hey ibesikhathi besikhona ngentani futhi uqethelele incwadi yasambulo nabantu babone uhambiso kwakhe nabantu ebona abantu uhambiso kwakhe semuntu usathana ngicela kubuta wena makhe uyaphema kungani ungaphemi kungani ungaphemi tshela mina uyafuna noma ufuni ake nginosita ngantshela nganyela ngamhlazana ngibito mfundisi isono bazalwane ngile nyama yakho nimosha ukuthi ngikhuluma ngesono nini ngikhuluma ngokuphinga enginosita kahle uma ukhuluma ngesono ukhuluma ngokuphinga ukhuluma ngokugwadla ukhuluma ngokweba ukhuluma ngokuzonda ukhuluma ngokwenda yonke lento longayibala uthi sono ayakusita ngakahlali phasi isono mama ngile nyama yakho ndakutshela ngisengcini fuza le verse eluqethe lonqobako ngiyakwembathisa tingubo letimhlophe lonqobako ngiyamembathisa tingubo letimhlophe nelipito lakhe ngingeke ngilesule encwadzini yekuphila akana ufanekisa yeni kuNkulunkulu lipito lakho njengoba uhleli la mntanami upraise la lile kuNkulunkulu wathi shobe phansi lihleli ngambi Jesus. Nakuqoba ntombazana bafana bathombuhle njengelanga ngicela ukumnika sibindi ntombazana naJesu hey ngale ntombazana yakathwala enhlolela inhlolela engamesaba umfana lo somayo manje lokho ikasi funa amantombazana angeke abasabe bafana laba basomayo uyangiva ntombazana yami athi mntwana abantu maye umuhle Nkosi yami njengelanga uyangiva kahle bobe seke uyema umbuka lapha emehlweni angasho nje ngiyabonga bodi ngimuhle njengelanga so uthi ngibuke athi angabuthi ungibuka kanjani ngoba langa libukeki Jesus. ngamanye amagama vele umtshele manga uyamkhohlisa lila uyalibuka ukhona umuntu ohlahla emehlo alibuke ngiyakuthipisa Oh yes. futhi Ngiyamfakazela embi kwababe nasembi kwetingelosi takhe kuthi wami libito lakho ntombi yami nalihlelingale nguJesu lotawukhulumela wena abuka libito lakho alikhuluma
lona ngiyamati. Jesus. Yabazalwane sengiyathandaza. Libito lakho ulibekephi? Oh, yes. Libito lakho ulibekephi? Angeke ngicethe konke. Angeke ngicethe konke. But ngifuna ukushona kule kushido ukuthi ndakuchapter sona futhi encwadi yamaRoma sahluko 6. Verse 20. Roma sahluko 6. Futhi verse number 6. Verse number 6. Siyathi ukuthi umuntu wethu lomdzala wabethelwa esiphambanweni kanye naye. Umuntu wethu lomdzala yini inyama wabethelwa esiphambanweni kanye naye. Wamfena khona kwahamba yena yebo. Khona kude uthi umtimba wethu wesono Okay, wo. Umtimba yini? So, Umtimba uyini? Umtimba uyini? Khona tonke umtimba wethu wesono. Lento lo yendako weniswa lo mtimba. Nakuhamba ogwada kule mtimba. Nakathamba othawa kulo mtimba. Nakuthi hamba uyothakatha kulo mtimba. Umtimba wethu wesono. Utowethu wajani nami? ude ufa. Utofa. Singabe sisagqiladwa sono. Singabe sisaqilathwa sona. Umtimba lo hlupha wena. Yiko libito lakho lingcola nje ngile nyama yakho. Bewuwathi lokho. Indodana. Le nyama uyawushisela ngamabele sengathi ungafuna umuntu lathi uthatha. Uvela itshela inyama yakho he ngakubethela lesiphambanweni wena. Jesus. Awukho la. Yabazana ngiloko phela nje nakuthi Jesu nje lalela la Jesu lo fayela sinziswe ngile nyama lo fayela sinziswe iBhayibheli lithi asinikele emtimba yethu incwadi yamaRoma 12 bazalwane ngiyanceka ngokubele kukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba umtimba lodinga ukuhlala entandleni kaNkulunkulu umtimba lodinga ukuhlala kuNkulunkulu khona ukwathi kwenta into ngendlela uNkulunkulu afuna ngayo. Sangiyathandaza. Angingabida awuzakhona mina la. Uyangipha kahle. Angingabida awuzakhona mina la. But now uyadivela ukuthi ufuna ukuthandaselwa la. Ngoba libito lakho lihlaliswe endaweni lengekho uqala ngaphambili. Sitokukhalisa. Incwadi yamaRoma isitshelile kanjalo. Makabonge uNkulunkulu. Lisasithwala ebuthakathaka balabala abangenamandla. Singathi thokothisa isini. Ngoba na Kristu akazange athi jabulise yena. Lalela nawutala ngaphambili usho ukuthi ngisiteni bazalwane. Kunento lengihlulako mina. Ngicela ningithandasise kiyo. Asinanzaba noma uyashera noma usitsheni but wena yilwa nazo. Njengoba iBhayibheli lisho onqoba. Yizathu ufuna kwena njani? Kunqoba. Shayiboma mngana sitothandasa. Ubeka inyawo.